Semáforo nebe governo instala e a líder oin aitara clarang no Colmera se monta ho CCTV não é fácil atau detecta motorista siranebe contra sinais de trânsito. Governo lihusi Ministério do Transporte e Comunicação, Direção Nacional de Transporte Terrestre, fofir a companhia local Valum, onde construir semáforo fom, o moderno e a capital dele. Governo decide onde construir semáforo fom, completa o CCTV, o objetivo atuar fácil polícia atu monitoriza, motorista Valum nebe halai contra regras trânsito. Ramayo ho pisik dan tadi irma, ini tadi tambah itunya traffic light tidak artinya clear na. 10 anos balé então hari 2014 agora 2025 quase besi tem 11 anos tapi itu sasama material sana bes itu bukan stoknya ya fabrik lah halang tapi tidak mudah itu nebe itu hanya harus beli sama mudah filafari hari filafari itu bel mudah nanti dia kontrolnya si iha sirum nanti sirum amnya hari balidi yang balidi nebe harus nabai itu agora kena kayak manual nanti kita agora itu hal mudah itu nebe baoi cari tanpa tersedia internet kompleto CCTV hotoa kalau nanti room sisi roomnya berhari kereta umur sampai para salah sebab kulit umur terus sampai para dua jam lagi sebab nomor platnya sebelum mulai coba kutuk para jam o plat sampai sebelum ini CCTV ya tua musim bayi itu pun server kontrol sini kontrol kalau hari ya fatil memang parti essa mais como barclio até que foi fatilnya verde servirnya minus nebe lah agora com manual de 7 manual mas agora bawa ini kita kontrolamos nebe emang sini makare kontrolamos ela rua masih hari itu masih jadi seguro maio hari itu ya pasang lampu ke sana e o kala será inclui passando box control será passando o kala fazer rua plaza mas nessa agora fazer rua mesmo que sejak hari ini masih aitara clara ho pisiklo ora pisiklo ini ya problema itu quando vai fio EDT. Dadang ne companhia hahu construir ona semáforo e a Colmera aitara clarang kaikoli edifício pisikoin no Timor Plaza oin. No tur plano companhia se entrega projeto ne ba governo e a fulang abril tinang nei. Abraham Amaral, GMN.